Bwega mutegeri kutho wina tweja ndene nteto cheweru na inkwire ntukwena rua twina ageni ndene studio twina Kinoti Marete bwega muno ikweja na twina Edwin Bundi bwega muno ikweja na ntukwena rua mutegeri kiuria geto kia ntukwena rua kiukari kitho kubuto kwa ariti ngugi ba kibarua kugatetheria kunyia ariti ngugi baruo gatwamberia nawe nukuthugania kitho kubuta ariti ngugi ba kibarua kanyia Ghost Workers. Angona je kare kuti na any relation kinta doicho ijiri nondo kashu akaja gwetho andiki na njira kana mutaratara jora jo agirite then te ghost inke kwere kwa kana kwata kwa ni muntu andiki ate kuonwa aine mbecha ni kulewa yani na tutukumenya no kurea mbecha iriku kwa u no mbomba gwita ghost lakini uju kuonekana ingania na ena rietwa na mbi atumena kubwa ghost so ntikuona je kai umbote ya ke ghost lakini kiri uritinguge mbuga bomba kwitha bugateria kidogo. Bwana Edwin no kuona ita kubuta uritinguge bo kokoka okaonania Ghost Workers papa onto bwa mbere nkethia miro bonde para bambiji na bara twitanairia bongogi na bara bonde batagawe TV na bambiji ya kiongozi onto bwa mbere onto bambiji kithirikari yonde no monka kwithira kwina change of system na nyoga tega thirikari Uhuru Kenyatta thai kwi some changes ya kuthithia na thirikari no monka ithira ina mutaratara yure kuthingata na kethirei kashio kana the Ghost Workers kwina system iria papati kuthingata kana era papati kuandikwa neo na ndi what is there oni nte kuona any mistake ya kreito muronge kwithirwa na arua arongekite Cassius na by the way kurea muntu na department ya kwenda ni gwitie ni tege your record uria waandiki no ntutu gomba mbira bwana Edwin na arua burirwa njoni butarwe pamwe bate kwenda kwija you see na ndi ukaewe even another chance ya kwithira ugwo report utarwe niki no ntu kwenda kwichiva. Bwana Kinoti no kuona ita mbuga Ghost Workers batike Cassius ke department jinge ambe ke mando ja bubwega weru na mena nimbije kwaria ndeto ira mbije ndenda kwaria ndeto ira giteo baba gwetwa Ghost Workers anto ngiri na magana mugwanja na mirongo na bathatu 1783 ibara batejire riria head county ya Thigũi county bau baye mwanga tariki 31 cha mwisho mweri juju 31 ya January irio babwiri kuchumeria wethero otira chumeria mbere tariki 31 na ndi ugo gatoro e ghost so baba babutite ghost baba babuti ni aritingugi barabara and Cassius however kibobo yakinyogo clarify ni nto kugadire meya kwina mutaratara jo kiongozi yakuga jo ore muntu andika kwa oni ntumba ku support muntu anybody kinyago kwe Edwin obuto gutena gitumi ukaja kuthano andiki ora kwa gitite ata ende ukaja kwithirwo tari na contract then ni ata mbeja je mwingi jumba kutho igikureaga no te contract wenio yani uti no gori kiratasi ne kathirikari lakini mwisho mwaka kana mwisho mweri no kunengera muchara that one is wrong whether nguge kune kuonekana kana ete kuonekana no mwanka yeto ria kurito ri maratazi na no kiona na yoro gitire ata ura waanda andikiro that's number one which means ukaya kwithwa ura obuti ate contract ine then utema koza jario na bwiri ko butu uno ndo tingo gako gitaja akuthithia that is number one. Number two muntu akaja kwithirwa na andiki na ngugiria aitaga ne ethirire kana muntu na aja wa contract ukaya mbuge meri 3 kanena lakini mbuga system no ukethirwa utiraitwa kana gintu una bwiri kuitwa lakini kire uria umba kubutwa genuinely no mbuga andiki ngania kana gintu ya kiu that one in my opinion is wrong na mwana na enana na babwiri kuria na kunywa jabo bangora babwiri kuthithia kuria na uni ndathura muno tuseteze presidency ya kwithirwa atiri kirai munyeja andika ntu kinya bagitanguge kiraitwe ja kenga Kinoti noero ujo ja akenga bakiraito au ke Edwin ja akenga bakinoti that one is not right muntu yani abwiri gwitira kana kurira na merit so ntara buga ibothoki kwinganto ukaja kwithirwa tena contract ingwa ukaja kwithirwa tena kuonekana mauku ni athirikari ingwa
kawi ugona ndi menya at the end of the day tukumba ku fafanua na leo gitete ati na rori ketha contract ro ni ethirire na igitare akuri abotikaniritie na the county government iri athirire ingwa indi ukaja kwithira we umena na we maukune itangu geku au bwana Edwin au ni onkwera ukuria kithwa ka kuthogania kithwa kiraito murungi ngabara kiraito monge gakwenga antu bau kenda noe areta antu bawe. Listen to me, wali antu bakiraito ndi mutokiraito murungi na nwiji oni kwanza ndi subsuta subsuta bantu bara wiga bakiraito murungi. Let me tell you my friend, kutiu kiraito murungi omba kwithira ni antu bamunya kwenda kenda andika antu baitu para twale abona bo campaign ni no ntukinya wand administrators na ugite ibachoke ngogene ko ni antu kwanja wand administrators ibo bari na bunduki jina lizazi mono ciotora campaign ne buru kwa ibo tore ambia abo great murungi akwa no ntu bwarure nani mono babu aneni but they are back iberi ba reporting ngogene na ndi great murungi atumba kweja enga kashio kenda andika antu bawe great murungi ka kwenda ku set system ya kwithira kethira uguo tingugi urari nio beti utumira tikenje mbwa una aregembe batina ruji na ugwe ndumba kuthonde na ng'ombe ijiri ngukama pandikite antu 10 botwira au imbi nkono kimbe chayu wa gweta ngabana kaitu monge tukana rwa na uge thirika ene gutumia $1,015,000 kwithwa ikiri antu baba kasho wakazo omweri na nandi utimana gwika antu bathatu straight ine mwe bo collect mbecha na ngogeu ne kubwira muntu umwe usi na ndikinya muntu uria wareo ngabana wa mbere na ari na system cio cia gwita ngogi na cio itawaki no utimana kuyukia antu kithumba utikumenya qualification cia muntu utikumenya muntu andandiki atia na werwa njoni butaro so kreito murungi na miru bathikire bwega no gita muntu support mantu ja kuga anything to do with the kuga eti kreito murungi ne antu akubuta kenda andika bangi kreito murungi is a gentleman kreito murungi muntu inana kreito murungi muntu ina kiao na miru nonto patu tutumba kwenda antu babutwa lakini kwena right ya ugwo butwe kethero te andiki bwega mbeche chionde kothuranwa cia county government nyago nwije county government ya Meru weta antu bakeya nthoya bamote menya bakaumira mandereva mbi system une guchenjwa na let me tell you for information every department ne gachokia muntu kile department ya culture itege kachio ethire na andiki bwega na ibo mwenda na ngugie we ni kwendekana services ya iba kwenda ki department yu uachoka ngugine kwethire ki department education kashio kethe na rare ngugi na qualification cia wicio qualify no una ibo muitaji department yu kajukia mtu lakini iteto jokia antu dene Meru tujuri antu ndo kenda wiro no andikite antu pamwe mbechirio kubare andene mwaka imbeja chumba kwithirwa na bankia na bara batena to na batena chiari bao bokiritie maicha yao kongo supporting gavana Kreito na Meru bwega iba support Kreito nonto yes a man of ideas manto jara inyugire na arwa jaruji jeria manto jara ugite jonde they are coming to happen na tutiomba kukarana mo tukiara area kashio kashi andamana rare no taandiki utukumenyora waandiki kwau bwana Edwin gekogite nini kioria kiria nkoritie bwana Kinoti unokuona ita take wake kwena ghost workers in department in iji bado kuna ghost workers they are everywhere nonto bado in department wingetwe te to wait and see nonto batwe the governor ontiara yorongo governor ora wari ku na tekire time ya kwandika antu baba ingio uwo ukendo na kura na ndi atigira Kreito ngugi to muno ya kurani thirikari na Kreito no monka change system we na deputy governor we kenda batikeja kwa accused kenda ba make sure everything is working no gategera ICD na arua ali mu ICD baleta bakiuga kwena claim battery lakini munya akiandika ali mu ICD batathithire tu budget kutamenyekana nyora marete bakare agwa imuntu otonyithiria andu gutonyithia na ino monka thirikari ike system nethithie budget ya kureaga antu bau bwana Marete ward administrators ibere bachoke ngugine nukuona itakwa ina importance ya kwirwa au kabere baumaruke ngugine
ngajokia na njira ijiri njira ya mbere nkauga kwari na gitumi kia bero ibeta etere nontu utumba according to system cia thirikari utumba ku investigatewa kana utumba uchunkuno wengugini yani kethira gwithu tukwenda kumenya no mwanko twekanya kidogo kana wejane kanya wambe otegero wethirwo tena makosa ogite atia however ankwire nteto ingi cia kama kubuta ntu bau it's also very difficult kwina inya mono no ndumenya antu bara ati kinyethira baandika kwa ni governor I mean ni public servants public servants bena protocol bena njirera bagita atia baandika kwa nio nande nkendo kwira ntu cia kama nyake ja kwitho arendo babuta and that is the truth of the matter nyake arendo babuta it is possible omba ku deploy somebody amwita ntwana amweka ntwange lakini menya ore andiki na merit maratati jaba ja mwandikite wangugi apply nonto niko thitha gwa apply kwa public service wangugi wetoge thro kimita so kumwenga na ndikwambiria magamba kugambana and things like that however no tumitege na the other side tukauga atire bomba kwithwa ni abathithiru investigations na bonekana uti muntu wina makosa nonto kinya uni okay muntu ro rungamirite ward nande a represented governor nonto nande niwe ward administrator ward administrator kurungamira kwa wale arungamirite nyumore ena gintu twitaga institutional memory kana yani kumenya uri antato chikitite ate uri chikali no kulikana igitara twagarukanagia ndiguru tuitage county I mean tuitage municipalities tuikia kinyo mointo bibinge muno bya thirikari urire karagitangari metha ite mbeta county nyachika change chika county chiantu ukeja kwithirwo tena antu bena institutional memory kabetha baimenya kina ikia county kina kiri antu anagia county ile very difficult kuigita ate ku consolidate na ango kwira nzo jaka ma later in life ukaja kwithirwo tena muntu ari in the system ukumbo kwa countra later on kintu kikaja kuura menya ko in your watch no ntu kethro tari arise like theory no tari na muntu okwira giteore utukuona na at the end of the day makosa jakethwa jari au lakini nkwenda kuritariate kairi nchokeria atiri baba babuti baba casuals casuals njira yawe kwandikwa bwana Edwin is simple tugaga kwina katuge for example naandika thai barabara road and infrastructure bomba kweja bakauga atiri tukwenda kugita matiki rutere rwa njira te tukaandika muntu ntuko ithano kana ntuko 10 kana ntuko 30 te na muntu akerwa specifically tukwandika ntuko 30 tuko thate chiathira you have no business there again ko bwiri kwana ikyo tumetwa casual ngugi yao bare ya kwa wages ti salaries no kwerewa so unaandika thori wa wage ukumaanisha kadha ijora mtu akamujengone kwina casual na kwina mubundi ko wale ya njuma njuma mosi gwe bathiria akariwa unge nwe ena muchara jwa ntuku baria ni onkuga atiri tugete taira mwingi no tutubwiri kurirwa ni antu betu tema nkeja kwithirwa ni kwina muntu enkorwa nande that is very personal ukeja kwithirwa kibo antu baungiri na 30 ukeja kwi muntu urari na contract abutwa in my opinion that one is wrong whether county ni ramwendaga kana etira mwendaga na bwiri kwithirwa no muntu naibangaga kinya kiongozi wengwa akayewa nguge meri 3 na ibanga akamenya uria akara meri 3 na aketha akimenya meri 3 ntethwa ndi na ngugi so utumumba kwewa contract yenkurukie 6 months wa county na ukeja gutegera akeja kethwa imunya utare mweri jwe 8 jwa kenda jwe 10 jwe 11 athera atigerie mweri jumwe kana meri iri agitate achietira so abwiri kwewa notice however ewi kuthugane tunkuthugane ketha kwinwe indi bau bange bonde bena flood bau kite 1030 kethro tena contract uti mtumba gwita kulaumu you can go nowhere kinyoge ta kotini kana ogeta na ari ogeta kethra contract utio wini ono uti no kuonekana then it doesn't make any sense kuga ati no kuri wano andiki thirikari anga wikashua anga ko county government na matati jaiku you know ntakugira credentials cheers qualifications degree na interview ari ndio ga contract irabo andikanire tena ngugiro abwiri kugitata ere abwiri kuthithia however kethreja na ministries ire chiriona andi kethreja iwe youth kana gintu kingeja kiu baka ya kwitha by change ya system kwena style bomba terminate it's allowed by the law ite kai outside the law uga no mwanka contract ite mwanka rabo agitite ata wetekaniriti ari no terminate uka ya kwithiro ntubura mbuga mbeche cio ntubura bura thiwo butukuthithio kairiri kaba karau by the ata na ndi utukuona utingu bakatha bakitata bagita babakerwa abera kwa tu no ntubwa mbecho tichio tukatigira bwana Edwin kwena ajenya kwithwa tuna ward administrators na tuna MCA machibo kwena aje ward administrators baba uniki bwakwa
in my opinion uniningwa utikuona ngugi ya ward administrators no tukwina MCA uthuri na MCA uria no bati kuthithia committee yewe ya gwita ngugi ndene ya ward nukuona kia kwa nteo menya na aru antona ngugi yao no ntunyoko rwimbi bathithaia kethira MCA na good terms na governor why do you need an administrator wa Ntima West no rikare bado kwena ba nyumba 10 na ndi system icio nthe icio kuona thirikari gikara nthi gategere kona kethira ni kuothi benefit mbi you see na mantu jamwe toga come up ria tukamenya kethira igutumira resources to give the resources to the people who are responsible tukamenya narua turenda endwin MCA uria represented ya Ntima West akathura committee yawe ya gwitania ngugi ikiresponda to the connected to the county government utikuninda na administrator etio gwita mathikone no ntubwa ngabana wandine etio gwita muranune no ntu antu bo batina ngugi na igio tumio kuona inya rimwe bwa great karagire ore athithia au bantu ba bachoketu structurally gatujoka ke constitution yetu these people antu ba bateka batara kwa kena muntu iguiria batari ni yani bareo kulingana na katiba yetu ni eje structure uria county kara no mwankanthi uni bare akimbuga batina ngugi mono ni beta wate i county deputy commissioners bara nande ba ya DC bara bareo DC no ntonande i duplication menya county I mean ward administrator na DC uria watene ni kintu kimwe yani the ngugi chia roles chiawe ni kaigire wa chimwanene ni uria deputy commissioner ngugi ewe itherwa akirepresenta national government ngenu akethwa akirepresentaga je itawata county government actually ward administrator ijawe coordinator wa county na agitithete na wari no kingugi chionthire chithwa chigitawa ni county so I'm sorry lakini kiraitwa ati ugira ntugu mwa ntikwenda ward administrator ati umba kuga ati kwenda ni uranya more tutirakinya kiri implementation stage that whatever tubwiri kwithira twina itawata devolve functions mwanka ke village ni ona ndi area idea ira antu bare niyo mwanka ke village elders bare anandetika nyumba 10 is a security issue kana imanto je kijoka je giokaria lakini tubwiri kwithira twina nyamwanka akuru bamwiriga bantura bare babwiri kwithira baikara nthi kuruba tabaya tene beta kwa headman na ndiki ntu ja kiu na ndi ni structure yetu ya constitution idithitwe tukarani nyomora mwanka mashinani kenda na ndi utongeria bunde na mantu jonde je na mamwanka mashinani indi te kinyaba kaya kwithirwa bate kwewa ngugija ure witha ukore tugire tutarage deputy governor mendi ja kiraito na dilite bubwaga muno we no finance bange muntu ethara wa deputy governor we kimuntu kiri obisine lakini gitina ngugi menya mbona antu bage accuse bakiuria biuria ndikinontu kiraito etikiriria ntuchio atweka minister which is very light wa finance kwanza nonto ntucio especially tena manto ya finance na manto ya madhabu kreito murungi atithere na stress no ntucio noe becia the same vision ya kumake meru great kote manto anga mbechi kumira nde na ndi ibyo biga wantu bainge bete tanonto bakiwa mtuju na hata athithia makosa ka ingire amba ega broker amba menya na ndi mbechi iga security aje na chitre antu ngugi ugo te makosa kreito athithia hata kidogo nya advantage ile ono ndore toju kwethire minister of finance muni nya uga point munini ogwa karungamira mbecha ije kaigwo urungamirite so gutirio tumba gwitaki yani senate committee tukigira kwa mbecha ichi kiraito gwatije so niki honi na bwa kombuga it was a very good move nya tukwenya gukumia sana akauga atizi hata na deputy owe gavana etho akimenya keke ate kumenya hata na deputy owe na inya kiraito agitikiria na thimite ntuchia menya ntuchia tumbo mureti down no ndunyoka thikira ntuchio wengwa is a man of ideas kintu kiria karitie muno imumiru ona kiria promise ya kona na ndi akari au akomba kugwata ngoru iu na imeambiga gwanto still ibaraia
akoria niki no niki no ntobu kwenda muntu ungi anengero individual rabo kuona murango nyuma maybe je ntocio imuntu wije ngogewe no trio geta murango nyuma akwire ikaumande pakakarande akiraitu bathithia budget na ite ore baterio kana strategy ta ya Uhuru na Ruto. Yeah, that is how things work. Antu menya abagwata naira tutumba kuthiuruka wira antu urenda ku make mirror great uchoka withiro aria kwenda ku make ra mirror great financially ta thi no tekabira antu au antu ni okugwithagia antu rabaingi na uni kuona in few days few months to come ukona ara mirror ikethira yukinya in the sum of development Ndero mathanje toja kuthira ibwaga muno lakini yoga mtu akauga ngakiraitwa kubuta antu bamunya kiraitwa na gwita ngugi na antu bamunya kiroziri no te antu kiraitwa guchuira ngugi kiraitwa mirror akwenda ku make great na to focus kumurombera no supporting dream wewe bena ntochio kenda tomba kuona matunda mega ndene Meru County. Ibwaga muno bora Edwin Bundi na Kinoti Marete ikwithwa bokeja studio lecheto na mutegeri ngakurikania kiuria kiria tukuria ntukwena rwa kithono kuthugania kubutwa kwa ariti ngugi ba kibarua kugatetheria ariti ngugi ba ruo no kuthugania kubutwa kwa ariti ngugi ba kibarua kugatetheria kunyia ariti ngugi ba ruo rikana gututumia message okiamberia na yes kana no na ritwa riaku na naria gutuonera uri kinamba yetu iri tina marei no jari ko 40321 nau ni otwakinya muthia Joan Teto chia weru thaimwe